Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Hanyo Trap Integrated Territorial Organization mantakas ngi ka handru tarik leber ajar pausau kalalit banbu kador khas syaka office rekam Menteri Katanat Soil and Water Conservation kejala Umar Cruz and Marak na kabenta bandawa na kasorkar banbu no daki engineer bat ki contractor ban pentre ki project bapher kaseng kalapan pau bah kajing yo I kaseng kajing pentre ki project ni ki scheme balapanyat da soil and water conservation bunsin kamda ihun namar baki pentre hi daki nong tre ki batre hapo ketika tanat klem da bu daki engineer niki contractor kumta kaseng kala kentui katanat soil and water conservation bakan le kumki wipat kitanat rekam banbu daki contractor baki engineer knang ban nom don kanu gejing thut hakarukom trekam batru bakan longru kalat ban aikam aijam yaki samla ki balanang lastat ki bomyok kam hagani gejing let dawa kajongki Menteri Badai Pet yakan katanat ula menjur banang ne syakmat yaki kam batai kum kijing pentre yaki dam bat kiwe labu no daki engineer bat ki contractor bat yaki we pat kijing pentre bom dan kam engineer NIT no hakish nong ban pentre the soil and water conservation ila batai saya yang iba boros kata ke soil department ka pentre project ka departmental but kijing lab jing jom ini boros kata ba kini ki project ba pentre department kim dalong ki ba certified adu kata di pas kawero ladangi compare betul ka kiwe department kum ka PWD PHE water resource animal husbandry borok ki department juga jala untuk sarkar jala isai I contract kinu kam andre ka bakla kalong borok kata ka department ka trade department dan di kitrehi dari staff la jong pas kawai bakla susu kalong ba kani department kam sim la dan kata engineering wings di kalong ka ba kani department ban telun ka kam tam ni kam di construction work di diskutena di kudu bagi minister dengan ila ai commitment ba nagaliang sarkaro apo jinglam sarkar gedi sarkar MDA to ba mentah telah ai commitment ba kan sim bikin kam bat kum balong himenta telah tendar ya ka is hasil bat seri boy bat kan sakot cucu dengan sekmat bat yaki ki construction work ki ba involve yaki engineer kin sa ai ku syaki contractor but iki bi non engineering skill chole sikim ki plantation but ki we ki bi kom de kim bom involve ya ki construction kum ki engineering wings taken ai be ki community leaders kum ki nong mi khaman ka nong ki community wise ku je na community ba lengba ka di ka ji kendo jingi ban skutunat ya ka jing ai commitment jong minister ba ya kene ka department on penkelan nang ni khmat kin ai be jadi kontraktor, jadi construction, but ikut mungkin non construction, but kita habis community leaders. Oh, segmen mentagasi lah Iwan ye kendo minister in charge of soil and water conservation. Kalau benpo ye kene ka dorkas ba borok ni latip ba kene ka soil and water conservation department yang ka sarkar jela kasi implement ye kene ki project ki scheme ka ba la ai ka sarkar jela ba ka sarkar keme kum ki IWMP EIBVP RKBY ba kana ba ngolot te hadin bingin lagi bagai mensuat sentre pete kene ka department tengilap ki bun ki jungduna ba teng ki project ki collapse no kelon dan kami yang kajungi di top ini ke dorkas ban IT no segi kontraktor. Tekai ke postunat pat kaju ke intention jom kane ke sarkar MDA pemerintah kasi kila ya sign ya kata ke MOU bat kita ki community dan DBC community leaders kabala section deka Asian Development Bank kumba arpui klor ta hakane ke jing yang kror ban hakane ke jing thok ke jing ya thok ka jing thok ke jingi bangingi kwa bet ban ai kam ai jam ye kini ki kena samla ki nang lasta ning bagi tu ki register kontraktor bakin yo apa ban sim benta tang katu ko pong arpui klor kadang dei tang jongka is kasih health kaba new kror kan dei non engineering ka ban trelang da ka ban guide ke department ya ki community leaders lani kita ki BC bat jika te ka batam kin ai no ka tendar ya kita ki register kontraktor bat ya kini ki khamba un sabata use ketri ya kini ki